sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Muhammad abdalir rasul, sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu Muhammad abdalir rasul. Muhammad Tuhan pribadi, kalage cembaran umpama, biji cembaran bakal lazim, bandung kaya ginian agama, lihat berjelba kaya sima, jalur jiram panca indra, bulan kaya jelwari umpalim, syajarul yakin Tuhan wiraba, sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Muhammad abdalir rasul, sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Muhammad abdalir rasul. Berdoa terkayanya, berderajat yang rasul mulia, mengucapkan salat terkayanya, Jibril berkembang jalitra, beberapa penguasa bercermin, yang sangat licin bergelambanya, nama cermin wahai orakan, hayalul bulan hidup artinya, sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Muhammad abdalir rasul, sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Muhammad abdalir rasul. Dengan bergari wayang nabi, ayah dan umi ingat terata, yang lain kumpul yang genur nabi, badar ilahi yang asai mula, teman perjenur nabi Muhammad, bandung batasi dan jadinya, makhluk Allah bandung alam, banur janjogan di sinan puncak, sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Muhammad abdalir rasul, sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Muhammad abdalir rasul. Muhammad habiban deh, kalage cembaran umpama, biji cembaran bakal lazim, bandung kaya ginian agama, lihat berjasa kaya sima, cabul jiram panca indah, bulan kaya jelwari umpalim, syajarul yakin Tuhan wiraba, sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Muhammad abdalir rasul, sallallahu ala
sallallahu ala rasul sallallahu ala habibi Muhammad afdalur rusul. Kenapa berdoa kekayanya menurut juga Rasul mulia, mengucap tasbih kekayanya 10.000 tahun dalam cerita. Budaya berjasa bercuruman yang sangat licin pengelambannya, dan baca ramban wahai erakan yang kemudian hidup artinya. Sallallahu ala nabi sallallahu